e kai fa mo I roka ko me no le tua. Amen. Hallelujah. O mea ia o mea ia o le fa fi ka uri ko wa o. La wa ia ma ia ke mo le ma ma o mai sini a le ale fa o pi e fa fa o sa fo. A mea ke fa la ma la o ke le ka bo. O le mama kam fai ya o fa mo mole fa nga mama e lua anche lo wa le la fai ya o ka sa fo pele fa wala pi e ka mo fai ya o hallelujah o le mama ma la le mea alu ai no mai mea o mea ia o le la fai e mo pu fa ka ua mea ia le mo te fai le fu anga mamau o fai no so sisi o fai o kalonga kama fai ngale ko singa mai ka mai ke lo ole kelo me kama fai ko singa mai ka mai I ko komo ka ko wa o ele mara wa ele mai ka mai ya resi ka ko me ya ma mai ka ko me ngai 8 months now lo fo ngai o wa ko skulu lua ma ko fa ko sama ngai ko lua pi e le la fa ko sama fo la me ma anche lo o le me na le ya o ma fa kai e le ma lo si e le fitza le mana le tua ya le la ka le la uma la se me se a le o se ka ke fo ya se mea lai o la wia mea ma ko wa o ma la ko sama ia o ma ko fo fuanga lai e ko sama fo but since we na ma ka ya we always fast every Wednesday we always fast we always ma ko pula we always fai mai ma ko ka mai ka fast mai le o mo kai e ka kai ni le fai le uma loka kala lo fai mali ki fa kai e foi le tua o le ba ku fu ama ia le me na le ke ri on le pu la o le fai le Holy Ghost le ko como le pu o ke vai foi la ia ki o ke via e ka kala o ke via o ke fa so o la me lo fa le ma me le tua o ke le ma ke kai mi uma I thank God le ma ka mo se usan o lo ia ni so na le como le pu e kamaka o le ngau ka ika me ya o na Liverpool ia fanga mau me informa fanga mau me ya muskolo fanga mau me fa e ka malia can you say amen yo I wish I ever malia o fa e ko le tua ma kaya na lo so o no fa kala so fa mau ni weekend ko lu su malima mama fa au laina la son de Mr. Mali. I'm so proud that I have a son. Olonga loko le ale ka awa le tua le ma fa pe la malosi e la fita ale mana le tua yo fa mo dia le tua lo loko le kaya o ma le amen ai le tua mai tato tai fa mo le awi ala tu lai ka ko me I fai pe o ke fo ia pawan me ia ai samua e mana ia lai e help out wa ba me a samua fo ngale ko fai dis o wa ke I a fai na mai ni si au nana ia ne na wo tu la ia twai na o skamalia o sfete au sama o kilangi o ia o global radio so e mana ia foi a como foi ia but just for the next ai ngai yo mai oi a olo ka pela na papel ka mo ka pe for o ka ko sile na uma tu nei fa tai ka si la umia se ele foi falar isso lá anybody you present up here has to wear a proper man ko foi ka ko le tato me zona homiletic I don't allow anybody to preach in the pulpit without any proper. Ya pa, la mo se kamalia, kaya yes sasa. Ya tai dia le tu amen.
Okay, I think we're going to get it recorded. I just asked Pastor Mike Carita because it's important that we record this so we can look back at it. And I better record because we can't obtain all this information all at once. But I want to record so we can look at it again, we can measure and okay? So secondly, we're going to give it over to our Sunshine Campus. Good morning, family. Yeah, my name is Rose Cameron, and I'm here on behalf of our Sunshine Campus from Melbourne, Victoria, where we have Principal Amanai Morelli Yanama as